Kokorat. Tim de kokorat e me pou ki sa te lelem nan. Rien a fe. Ou kan pe wap lele chak mwen pou kwa sa. Sou mwen enkwa. Comment? E lan de fwa nou te pale mok tan vini vi. Pourquoi? Mwen te flot bo ale pou mwen te pase. Sa te blote lelem nan. E lan sa yon. Très bien. E ou? Mwen ki te timon yo la we mwen yon de timon yo pan chave. Bati. Chéri vin chita nou mok tan vini. Non, pap chita ta ale nan chita. Mwen pou chita. Vin fwa ti chita. On ale tiko. Oye. Kon plase mwen ki ta pase la kosi nou ane. Ale. Ok, ben. So al mwen fè. Sa gwejen so san to pale. Ebe skot sa gado. Pale am san to ma pale. Obliga pou m dal koto. Ok, na bay ni la. Men direksyon ma bo direksyon pou kal bay nouvel la pi bine yo. No kan bay mama. Yon men yon dal dil sa. Boui. Bonsoir. Bonsoir. Eko piti. Di ba la non? Gen nou tel